pane peal. Õige ja pane minema, Steven. Väga hästi, Steven, tubli, tagasi. Tõuse, Kristjan, tõuse, seal ei ole ühtegi mängijat. Byron ka, tuli ülesse poole. Byron ülesse poole. Hästi, värava, küsige ründajad. Ründajad, küsime. Hea löök. Läheb, Steven. Tubli, tubli, küsi. Richard pallile tuleb jalg vastu panna. Tule, Steven, tagasi, Richard ka. Mängi. Läks, Richard, mine. Jõuga. Tubli Maia. Richard, Steven, alla poole, lange. Tubli, hea. Richard kaab, jalg pane vastu pallile enne. Tule keskel, okei. Läheb, Richard, mine ära jää seisma. Maia ja Steven on, viiska, Maia küsi. Byron, sul pole ühtegi vastast, mine ülesse poole, George ka, kutsus George ka kaasa. Ääred laiali, Richard oma äär. Hea pall, Kristjan, hea pall. Läks, Richard, sinu abi on vaja. Hea. Ei, viga. Nüüd kõik võistleme koos võistleme, Richard ka kohe võtab mängija peale, lähed lööd ise. Ja, 2 ammu. Kõrge press. Tubli, Steven. Tubli, löö edasi, löö ette. Tule, Maia. Jah. Tubli, äär on kinni. Hästi, Kristjan viskab. Maia küsib, Steven küsib, Maia küsib. Hästi. Läheb Byron! Aitäh!
vastu juba. Steven, ei lähe ette posti, tammel. Играй, Тимур, игра уже идет, пускайся, все, не забил, так не забил, следующий забьешь. Tehke Maiale ruumi. Там 3-2, ниже иди ниже, иди ниже. Не 3-2 там. 3-2. Tubli. Ettepoole. Ettepoole, Steven valmis. Tubli, Kristjan viskab. Byron, kõrgemale, George, kõrgemale. Hästi, Steven, tee ise. Tuli Byron, jõuad, Kristjan läheb. Õige, Steven. Tule, Richard. Henri, keskele. Mis juhtus? Said siia? Таня, уходи уже, уходи, да, вот Tuli туда. Byron. Lange, Henri, nende pall on, tule alla poole. Правильно, теснее, Артемий. Играй, Даня. Kristjan lööb, hästi, Henri. Kui selja keeraks, siis saab ära. Ma vaatan selle järgi, kui sa tahad mängida vaba. Vaata, Steven läks võtsime ise palli. No näed. Maian. Tubli, Kristjan, tubli. Byron ei ole hullu, väga hästi. Если нет сил, все равно поднимайся. Это последняя игра, все. Maia, tule. Väga tubli. Tule natuke pulka. Тимур! Ну почему ты не играешь? Ну почему ты не хочешь играть? Я не могу понять. Ну ты просто стоишь. Pikal. Läks, Steven. Kristjan, lõpuni. Вы втроем, быстрее, Данька. Tubli. Дань, не надо, Дань, не надо. Дань, ты не прав. Играй. Tubli, ette, Sander. Если вы все втроем будете стоять за игроками, никто не будет двигаться. Кидать будет некому, ребят. Tuleb, Steven, pane jooksu. Hea rünnak, tublid. Kristjan, pane õlaga. Käega ei tohi, õlaga võid. Henri, sinu äär on seal ja tule allapoole. Järelikult nad on juba pihta.
ülesse, Henri kaitses aitab. Steven number 9, jah. Хватит плакать, соберись и играй в футбол. Счет 1-0 или сколько он? Air on peale, miks sa lased tal omaks võtta? Ma nägin, ma ei saa mängu panna. Ennem kui Henriga mängida, ei saa see paludus olema. Kätte võtta. Тимур! Sander on! Тимур, это твой игрок! Да, Тимур, ты должен быть жестче. Nüüd Henri, läks Sander! Хорошо, мяч на землю. Väga hea, väga hea. Semen, pane jooksu juba. Tõuse, Byron, kui ta läheb palliga, mine kohe vastu enne. Sa vahepeal lased. Samamoodi. Давай, давай, отдыхай. Захар, иди вперед. Samamoodi, väga tubli. Sander, nägid, läksid lõpuni. Hea värab. Иди, брат. Ja, samamoodi. Aga andke ruumi, jah? Liiga palju, Kristjan, jah? Seven võtab Kristjani koht. Väga hea. Nüüd saate vahetada jälle tagasi. Jälgi. Läks Sander, siin oma. Tule Sander appi. Hea pall. Хорошо, Артур, молодец. Спокойно, спокойно. На край, на край, на край. Vere valla. Hästi, tagasi. Esimees, tubli Kristjan. Näed, ta ainult puudutab palli, ta ei lähe seda kuvat. Кидай Робину на один. Что ты вперед-то только смотришь? Вы головой-то крутите, вертите. Nüüd turu. Mängi tagantläbi. Давай, давай, Артур. Tubli, Steven tuleb puhkama, ei hakka. Тебе дать пас, если ты Kaitse peab korras olema. Henri, ole seal. Ja Jakob, number 9. Byron tuleb. Jakob, nüüd tõuse.
Jakob on. Jakob selja taga juba. Number 9 on sinul. Läks! Võta ära see pall lihtsalt, võta ära! Tubli Jakob! Sander on! Kristjan Sander on! Löögiga! Hästi Sander, hästi Kristjan! Jälle hoidsime Sandrit! Lase oota, jah? Oota, Kristjan! Kristjan, oota! Henri! Proovi lihtsalt ära lüüa. Väga hea. Tule, Jakob. Kohe külge. Иди в центр. К воротам быстрее беги. К воротам беги. Henriga pall number 1, sa võtsid kohe mängida, ta läks edasi. Tagumine pass, jah. Таня, иди в коробку, да, подавай. Ничего. Henri tule, Roman. Keskel, kaitse. Või mitte keskkaitse, keskpoolid, ääre poole. Sinna poole. Hästi. Sander on ja Jakob on. Ole ääre, jah. Хорошо играй, Таня! Pane Lukas, Sander on meil. Первый мяч. Хорошо, Таня, играй. Хорошо, молодец. Нормально вставай. Hetke. Võta see pall, Jakob. Sandri oma, näe. Läks peale! Ei ole hullu, Pairo, mängi lõpuni. Johannes on siin. Hendrik on ka. Vahetakse Jakobiga siia äärde. Kogu aeg tema küljes. Siin on lubatud. Jakob, tule. Hendrik siia äärde. Sander, tule. Johannes ründasse. Siin äärel. Aitad Kristjanit. Mine praegu Kristjani koha peal. Tule, Jakob. Läks George, lõpuni. Надо так разворачивать. Всегда есть вратарь. Если потеряешь мяч... Mine küsi sinna poole rohkem, see oli kaugel. Ja, Johannes, sinu pall. Me võime 2-1. Hendrik, küsi sinna poole. Jookse, Hendrik, Kristjan, sinu abi on vaja. Hendrik, lõpuni. Tubli, Raman, tubli. Tubli, Raman, lõpuni. Hästi, tubli, Byron, tubli, Raman.
otsige mänge. Ette. Mine Johannes, jooksuga. Hendrik lange. Veel ja, ole tema juures. Поднимайся. Таня есть. Таня, да не там ты должен быть, ты нападающий, дай! Около ворот! Ei õige, ära löö esimesele. Mine, jookse, tule! Nii hea sööt oli Kristjan. Järgmine kord ütle, et ta läheb kaugemale. Hendrik järgi, noh. Pall minema, vaata, kaugemale. Oota, varsti, ma te lasen 1 minuti mängida. Samamoodi. Kutsuge George tagasi, ta on liiga kõrge. Hendrik läks, Kristjan ülesse poole, jah? Nüüd! Tuleb Roman, aitab, Hendrik aitab, Bairon aitab. Давай, дай. Hästi, Bairon, tubli. Juha, jah. Hendrik, jah, samamoodi. Nagu trinni. Kristjan aitab mind ka. Hästi. Läheb Hendrik. Äär kinni. Hästi. Võtad Hendrik jää. Viska nii poolt. Lase läbi. Okei. Давай. Tee talle Bairon nüüd vastu, jah? See on jalgpall. Johannes oma. Ну ты же уже прошел, никого нет. Ja nüüd võta kätte. Просто отдаешь мяч. Ты все делаешь хорошо, забираешь его и просто отдаешь. Столько энергии тратишь, просто Samamoodi. Hästi Kristjan, hästi Ramon. Mine. Püsti, läks. Johannes, tule majja ette. Ramon, tule, Henrik. Ole seal pool. Samamoodi. Tugevalt. Hästi, Hendrik, näed, veel, mine, hästi, Maia läheb. See on nii, ma läheks ainult kohe. Ta tõmbas Kristjan. Ja ei, mul tõmbas. Sa pead, see on jalgpall.